Karisha kadang up ikabos Smit bakan wan namar bakadai kesengiyo Smit kamut ban letit chorasyo Smit kabos kalawan bat kadap briu bha hari Karisha kalakiu habos namar ban let dak taksiru karam kabai kali kelaperkat amlele ngat siyang ru kabos kakap ngia dak kinong let nang wan Karisha kam yo caka songshu kasuyang wei kuna samlau lapet ya Karisha kasin banengkong bau yo iya ka wiper bha yaka kwa bakan wan yang hacan sang upun ai caka song yaka dak cimbun cang kibreu ki baap kali makaru kahapan yang kam sadin bat kala yang hacan sang u Karisha kam tip ai ba upet yaka ma upat ki khmat sang u ki phai saka song no hang ni ulaong ulayang na caka song Karisha kapet ya u klong phimut herno em song ye phi ulaong ulayang ye lade Karisha kla song kanang tharai ba un herno kabos kelayat bakabos kelayat kartu kane ubriu basong hacan Karisha olah herno komta olah kalat ban song lang hangta o nganang mut philam mut her laong Karisha em ngamut ban le sa Smit pipat phimut le chai ulah kli ya ka ngaru kalaong pisa sa Smit ulah kli biang em phi ngamsa ngasumut ban le yo Smit o kadai kasing yo Smit mo ngam tip phi takadau khamia kasong kali bas Smit te kumni be hi kalaong eu kam tamlai hekini ki por wa school lakli biang ya ka pisa se ai pan ngasa nong thmai phi pat ngate ngasa cha yaw laong komno phi ap kali pat ha fabricate o bangawan class takadau o ngaru kan ulaong lakli phimut let dan kammo sa Smit hoj uong ngadan perlok pasa Smit ngasulet kai o klong kabos klayat om slam shu bakan poya Smit upet ya ka sipang bolong tipikir tang kumno Risha klong pipat klakli yau ngakertang ukun sai lakli biang pin slam hayu Smit em phi ngan tang sulet teacher ngalen no ngam slam phi namar ba lakat tapor te tang su slam kindat pat kalamit no hite hoj kade hi kabos kalapoy hayo Karisha klambat ban herno ukun sai ulong pimut herno se hoj lapoy ha jaka herte phi pat her se lepet sabar tip kan Karisha klar khe ya u pimpat chupoy nesane em senengkong ukun sai ulong hangni kabos kelas hange kam le shu se ai satang dakadap pasancar kan sakiu biang se selong ukun sai ula pu samrkhe ni ngam tip phi ngan phu no yo perlok chonga ukun sai ula pet ya Karisha usngo sa nur pu unya klat no batka Karisha ngan sai kendu mo hoi to kata klong Karisha kla le sayo ban thit jing thit ukun sai ulai kendu bu perlok chang u la khot yo u bulet kai saying chang u tang ba ukun sai pat tre ukun sai wile kerke balai mi kerke bha ba menen mi ong ban wan kai sing changi tang ba man tapat mem tre em ma kerke nga ha ban let kloi no ukun sai la ong parlok chang u la smol ngo ye u ukun sai to me sawan kai no ka wai ka por hot to la ong ukun sai la let ban yang ha chan ba yang ka bos ban yo i Karisha nga thara im pat let ngan ap hang ne bangan yo let lang ukun sai la ap kum bakat to kan por re yo i kum noi la let mo kasngi kala sap re yo i Karisha la kut chingmut bon let phai no saying yo la bu udu bos la keu ha bos dak ching sa anut bat ola let phai no saying ukun sai la perkhat hatu ngadang yo ne em kalat ban ye sembyang ye Karisha ukun sai dan san ngut sipara udai ma u ba he do na sipara ukun sai wan nak long yeng ka batuk wahap ban tres taman pendap ya ching puli chang o ulet kelas men stap bat u bela men singi haba usngo kham kulut por ban yo ban yarap ya imei pa chang o ukun sai long lai luit namar hadin bo lawai kelas wahap ban let bela lada la ban le kom taru usngo thu ba kasem cencar kikimi kikpa chang o ban siu ka bai kelas ka bai wai na dong sa dong takadau kwa ba uru un yarap lam ya ki kun sai dan kacing ang nur un pendap ya kacing pule chang o bat ban yo akam utrais tam chupen sap ai ya kapur kacing thmu ba hakmat e chang kun sai kalong ba un nampat ya lang samla kum ki we pat ki parlok chang o namar usngo thu lada le kum ta kan kata e kapur chang o kasamlangan sapet ladang ayo kam renadu bu ikendu bat Karisha ukan maman kapur ya ka beleng akan maman kapur ya ka uyale ban kelet ya kan re kamen sim chang ukam ailat lada long kumno ru ngade ban ikendu biang ya ka sa sisin Karisha kalit kelas dalam khra ma uru kumcu la perkhat
ketika sengi ngalak kelat ban keli ya ka hai kalet kelas wangan sulet up rumah ya ka ngas ngusem cencar mar ngam tip ya ka por wai kelas jongka yo kan susap tang ka por jonga ukun sai ubun kambha na lor ba hab ban tres tam ha ki jing pule jong u saka hab ban let bela ya le ban kelat ya krisan re umla man ka sengi ukun mau ya ka ukuli halade balai ngalong kumne lakut jengmut ban up ya ka hadan bosku udan ka cingkermen ba unsa kendu ya ka hakawai ka sengi haba lawai kelas ukun sai la up ya ka hadan bosku la khra la up sipang yo ya ka la perkhat balai ngan pulut kai ka por bangan up hang ne yo le sti kan let kelas men sengi te kam dai ka por wai kelas jongka dang kata ulamut ban let no andre ka men sim jong kam ai lat ya u tongan up sa sipau ne kat sam ne ai ngan sa let no ha ta ka por le yo ka wai ka breu ka isriem dor bhabat ka ni tip ide itei ni in am dai ningan keren dengan nai keren lapet bahaya ka pat ka men sim jong u ka kande man keren ru umnut la subut na den jongka kat ba maka kam tip ai pat kam yo ya u karisa kala thijing thet na kawai kedukan ma uru ula le men le thijing thet bat ha ta ka por karisa kala pet ya u uru la pet ya ka la phu samrke pat karu kala phu samrke pide irisa hoot kala ong pide mano kumto karisa kala keli ya u pimken mau syu se karisa kala ong ngakan mau tang bangala klet ke kerteng ngakerteng ken sai ngalakan mau kala ong karisa kala ya na klenti ma uru labut ya ka unang de dukan la perta ya u ba uthit kulam hanre uklam sim ya utau kulam badu klam ya sngau ba ukhot ya u karisa kala ong pim ya sngau pitit kulam tamba uklam pat piklam sim ula ong ula let ban sim ya kulam lawan ban but biang ya karisa pimulet smit biang menta ula keli ya karisa phi ngam let kala ong pipat pimulet cha ngamut ban let smit ken ula ong ula chubap kat ba yo pimut ap kali na fabricate karisa kala keli ya u hoj ula ong ma pipat ngatengan ya de ka chat kala ong ngasa anot mai te hoj mo kala chan te mo hoj ken ula keli ya ka hatu ka sngi flit kloi neng la ap ye phi hatu ka cakayeng bos ru ngaklam yo karisa kelas ngolongo pi apse yanga hoj ken ula ong ngalalit phai dak taksi phi na mar banga kerke takadau ken ngam yo ye phi la poi artat a fabricate karisa kalong pinchong da bos ne pinchong da taksi kat banga yo ula ong to kata ngan ya nong nang ne pinya nang ne se hoj ngan ya chet kot no nang ne kala ong kun sa la pet ya karisa long an ong ching ong ye phi ka wei ya ka ong ken ya ka long mo phin ai number phone ya ngala da pim sngo krisa kala phu samrke long ko ong kala ai number phone jong ka ya u bat kala le no ukun sai tang chu yo ya number phone jong ka la kmen ha do kata kata bala le no saying krisa kala pet yo kun sai na din jong u law abos sisan hanrek lai pen ban bo kun sai ap kali ban le chayo kusngu thu ba uthok ya ka bo ong bo un le chasmet kala perkhat imat la shu ap khnang ya nga kala le no se takasa chongka kun sai ha takasngi ukhlam let belashu la ya le ban pendap ban tho nut ban pulikat sngo sup sngo komen sim ba uyo ban kendu biang ya krisa haga takamet la perkhat ban text message ya ka kun sai la sngo le ran ulong tongan sa text pat ha ka wei ka por pat ulah thiano